हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मु ज्योतिर्मयी वेलकम करुँच मोर सेकेंड ब्लॉग को जोटा कि रिद्धिर मैरेज दिन कौन कौन सब है केमती कौन मु गेटअप नेली केमती कौन मोर हेयर स्टाइल है केमती किए मोर आई मेकअप कले सबकि देखी चलतु जीवा आमर ब्लॉग को।
सोमू भाई तू कौन कर जो आंटी को साथ टेस्ट करिया तो सोडा बांटला वाली सोमू भाई ये तुम कौन कर जो सोडा मसाला सोडा बनौछ बा सोडा को खुशी रे मसाला को खुशी रे भगवान तो बाहागर मो बाहागर होची बोली एते जोर को चिकुछ म ये जण कोन होउचंती सब बेले थैंक यू मो जीवन में मु सोडा पीनी तमे दिजन सब बड़े पाखे पाखे कोन पे मैं बेस्ट गियर भाउजो तमे दिजन कोन सेम ड्रेस पिनछ देख तमे भीतर किछि चालछि की तमे भीतर किछि चालछि की साई मर जाई साई सारा डाकी भाई ओ माय गॉड एते लूण ही पानी ଆମେ କିଛି ଜାଣିବୁ ଯେ କଷ୍ଟୁରା ପେନି ଦେଇଛ ମାନେ ତମର ସାରା हां आ ସବୁ ଖାଲା ପାଇ ସବୁ ନା ଏଠି ଆସିଲା ମୋର पक्का रे येडे येडे ଟିକେ ଲଙ୍କା ପଡିଛି ଆଉ କଣ ଜଲ୍ଦି ରେଡି लंका 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 नहीं भुगिछ मु तीन लोग पीऊ गोळेला अरे गोळेया को कहली ते पकेउ जा रे गोळा रे भाई रे गोळा ए लଙ୍କା ये तो पकेलो मसाला ये की करे भाई रही जाए तू आइले हमर हिटलर भाई लूण दियो यो दे अरे ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅ रुआ तू यूट्यूब वीडियो हो जी ଧର ଗଡି ଯିବ ଧର अरे लुण न तमे करूछ कौन करूछ मु पचार तमे सियाड आंसर दउछ मु भी वीडियो करूछ तो वीडियो कॉपीराइट मागियो मागिबनी देखो काई बतुगा लुण ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ किछि लागुनी मते टेस्ट के सोमू भाई पानी पीना भल लागे सोमू भाई सोमू भाई थैंक यू लेंबू कम अछि आ लेबू पानी डाललानी कसी लेबू तम अवस्था ये कौन है गला तमे मिरर को एक्चुअली देखलो ना फैन खोजुतलो बसे दिशा तू बनो तू मामा हाय मनीषा मनीषा कौन करछु नोटिफिकेशन सेट करछि फोन रे अबे यार तमे तब बाहाई गला रे कांद लागुनी जमाई बहुत हंस लागुतला किंतु कांदी रे चेष्टा करूछि ए महासे माने कोन एनी टाइम सीन ने भाई है दी भाई हेले बोले कोन एठी भी दी भाई ना कोन हां सीन ने दी भाई बोले को एठी भी दी भाई ना कोन सब गोटे गॉसिप चलछि कोन तुम दी जन कर सुना कहबिनी सुने
ଶୁଣ ଆଉ ତୋତେ କହିବିନି କାରଣ ମୋ କଷ୍ଟ ମିଳିବନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ସୌର, ମୁଁ ହେଉଛି ତା ବଡ଼ ଭାଇ ସାଗର। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ସାଗର। ତମେ ହେଉଛ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନା ଧର୍ମପତ୍ନୀ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନା ଧର୍ମପତ୍ନୀ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୋଉଠି ଥାଏ? ଧରମ ଭାଇ ଥାଏ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏକମାତ୍ର ପତ୍ନୀ କହୁନ। ନାଇଁ ଦୁଇ ମାତ୍ର ପତ୍ନୀ। ହଁ ସେ ଅଲରେଡି ଅଛି ତାଙ୍କର ତୋ ପାଇଁ ମୁରେ ଥିଲା। ହେ ଉର୍ବି ଦି ଉର୍ବି ଭାଉଜ ଉର୍ବି ଭାଉଜ ୟୁଏସଏ ରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ୟୁଏସଏ ରେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ଗୋଟେ କଣ ଦିଟା ଚାଲିଛି। ୟୁଏସ୍ ପଳେଇବି, ୟୁଏସ୍ଏ ପଳେଇବି ଯାଉନ। ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିବ। ହଁ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଦୀପିକା? ହଁ ଦୀପିକା ଭାବୁଛ? ଦୀପିକା ନୁହଁ, ରିଧି। ହଁ ରିଧି ନା। ହାଏ ଶାଶୁ ମା। ତମେ କୋଉ ମଉନ ତମର ଚାକିରି? ମୁଁ ଭାବିଛି ତମର କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ ସାରା ଯେ ତମର କିଛି ହବ ନା ହବ? ଦେଖ ମୁଁ ସାରାକୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସାଇ ପାଇଁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଦିଅର ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତ ସାଇ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ନା। ତମେ ବି ରିଭିଲ୍ କରିଦିଅ ଷ୍ଟୋରି। ବଢ଼ିଆ ନା ଇସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ କଣ ଏଇଟା ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ନା କଣ? କି କଥା? ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି? ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ନା। କିଛି ରିଭିଲ୍ ହବ। ଅଲରେଡି ତ ରିଭିଲ୍ ସଇଲାଣି, ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି କି ସାଇର ପୁଅ ହଉଛି। ସାରାକୁ ମୋ ଭାଇ ସହ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। କଣ ତମ ମନେ ମନେ? ନାଇଁ ମନେ ମନେ ନୁହଁ, ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖା ମାନେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ନୋଟବୁକ୍ ହେଲା, ଯଦି ପେଜେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିବ ସେ ନୋଟବୁକ୍ଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପେଜେସ୍ରେ। ସେ ନୋଟବୁକ୍ଟା ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଓ ମାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ କଲମ ଇଙ୍କ କଲମରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପେନସିଲ୍ କରି? ମାନେ ତମେ ଦି ଜଣ ଚାହୁଁଛ କଣ? ମୋ ଫୋନ୍ଟା କଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ତମ ଭଉଣୀ ତ ଭାଇ ସେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଛି, ବାସନ ଧୋଇବ। ପଟନା ଖାଲି ମୁଁ ଏଠି ମହାପାତ୍ର ବାସନ ହିଁ ଧୋଇବ। ତୁ ଟେନସନ୍ ନେବୁ, ସାରା କେବଳ କିଣିବ। ଯୋଉ ଯାଏ ତୋ ଭାଇ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସାରା କେବେ ସାଇ ବି ସାଇକେଲ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ବା ତମେ। ଇଏ ଆମ ଜିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହେଲା ଆଉ। ଭାଉଜ କ'ଣ ଚା ଫା କଫି ବନେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପଚାରେ?
पे